for me more biara kwa ba edeba attention TV so mo nim say attention TV den say ma agete na ha ewo ye man money aman foforo so no eno ne eboabo no ne aso no so project so sure nsuo ede abadan ya hwefo ne sound nti no pe updates papa so ani nyina ya attention TV so kwa na obetumi enyawo enti bo mo dia so obedi channel no adanse ede atwa foforo wo yesa so na ewrade ehra na enda me na wo kasa yan nim say ye man Ghana mu hanim so say ye nya hu obi wo screen so pe na say hu obi wo TV so pe no na chese say ni pakro na ebu ni so obuska na chese ye hu ni say ni pakro ne pa de bebia wedru pa de anwo so bia boa no e wo ye man Ghana mu hanim say na abusiafo no dudro na ye hu omo wo screen so ne ade omo dress shepe ni nyina no obu wo hono ma yo no ankasa ni bottom a na odi siesie no obi wo so aye ni manager na chese manage no obi so wo hono mo so akwa sebio kafra mesia yankasa ye sister eye Pamela Odame ka ne nsembi no sebio kafra eye hookup na sa jantra bra ene nipa no ebo ansa na obu chese odi be siesie no a we siesie no esan se eye ade ye man Ghana mu anu se yesu se nkankasa wo ye oba na se wo ye media juma ana se chese wenya fame kakra pe no wo sa aba no wo di obi biara entumi mboa na afa so wo ho siesie no wo fama bi wo hono ma yetumu nsa wo ye very expensive ti ekobo ne sa ade ye hu ne sa wo de wo na ma ona ma wo hia mboa bia emfemfiri obi bia make so na wo brepa ena me na wo kase yankase ye sister eye Pamela Odame na say na ye hunu wo ye man Ghana mu halim say ye hunu wo abefu tinta fidie so eye social media no so no ye hunu kra but nenum yi bebia obefe bia na chese obi a ebo ne din say na wa ye say na wa ye sa den na wa ye se wa wo na kwala na ewu na yankase ye bra eye fifi prat efre no Kingdom FM no interview no ka say anne ai na me nim no krenu awo ye na kwala ne bu ye na ebisa ne say nipa one na wo ye ne kunu na asa ye ne kanchema e no say ye ne kanchema na kwala ne ewu na ye nua ba na bra interview ne ekoso ye hu so di ara wo ye papa na nam so magana fo dodo na e ma ne hyede na ne nyina ekokoda nche abra interview ne ekoso a no ye nua ba ye bisa na asem bi akoyi ano o ka say eye ade ase yi yankase ya mame eye na mama brown e na afa so no eye ya mame eye Jackie apia ye yi om krofo mienu we eto nchen a omo maka ni nyina omo wo industry ni nkankan ba na chese ye hu om se omo ye shepe ye hu om se they are very famous e we ye man Ghana mu anu se na so omo ye public figure e we ye man Ghana mu anu se no so bi biara enni adwuma oya otagi omo senti eye hookup e no mo ye ansa no mo sabe kwa oma no mo sa etumi akwa oma no anaso mbe dress ni ho nkro ne ba eye hookup na because fame e wo hoi e ma waduane fame e fa bibi biara entu table so e ma watale ehye won ahwe ye krampo abrabo be basa because of fame nti no untumi live your life mesia wo sipe no na bra ye sister no e ka ne nsem say e no ka no the bigger people, Jackie, Nana, Mamoto, and Chenim said they are having side businesses. Omoya ambassador for brand. Jackie, okay. Make us said we know they are brand ambassadors for companies. They are doing other side things. Being famous alone, no, it doesn't pay. Oh. Aside, say, oh, I dear beer. Oh yeah, they. Oh yeah, no. By no means. Being famous. Pamela Odame doesn't give seniska mami momo unless say me ya adebi aside. So if you see somebody who is or ye famous or what limelight no more, bia no ye advertise or mun nyina so me influencer until me advertisement nkete wonche. Apart from that, and the fact say or ye famous or no, you see that is hookup. Is it that hookups? I'm telling the gospel truth. Omoye hookups. Oh, come on. Abra, if you meant to any United States, Debbie. To Tomo money, Beshema Number, you all know about this. Oh, come on, brother. But we are by your okay, that's the gospel truth. Aside, say, be before for a one chain. Be before for a one chain. Meaning, baby, no more be a shop. Now I know, breath, you know, crying here. So a month rent our rent 3-bedroom apartment 4-bedroom apartment. Come on, think about it. It's either you are from a rich home or you have a something big business somewhere you are hating. If not, oh come on, so hookups need more. Hello.
Hello, say. Menka say it di wakotini. Get me right. Say you pano onye side business bia. Oh yeah. Ah, you can say oh shop kesi we eye ne die. Oh, on a brand ambassador for we. On a brand ambassador for we and she's just famous because of a body structure bia or yeah the or and she's living a big life. Hello. And then move first class or more tonight. Hello. There's a question mark. Let's all be realistic here. Okay. So what you say? Okay. It's in the Facebook, so social media, so Snapchat, TikTok. They are doing Yankas about 80% and so near you, my baby, I dear, and then but almost so a woman wedge my baby, and so no, so and also soon 3%. And also those singing I could be say, yeah, my fufru, yeah, hookups, yeah, okay. Ebusia for wa kwakwati wa sume say sister isika na ikemaka kwa yese fa bebu ho na nsama oka no eye no kra manu do na ye wa eye movie industry na say wa industry mu hanu say ye man ga na mu hanu say ye mu dodo na e wo ho no ma mi yo twe mi yo no nka mi yo bibiara mfemfim ye mu dodo na wo ho no ma asa na ebedu bebia ebetumi edru ye managers ni bi wo ho no ma they want to take advantage of us. Uti akwa akoye ye no wenye ni papa amana amboa wa obon se omo no ba be deda no aka che se me branding e na go ho na me ni wunye se e na go ho na me ni wunye se oso no so wadwem koye hat se lotto paper na ya dia oba go ho na ye no wa deda we ni baba ho se na nkrofo no wa deda e wo eye industry nim etime die afutu se ma metumi dia ma obaba biara opese ode ne ho je eye movie industry ana se ye manga ne ho na se industry ni mu akasankasa no e wo so utumi ma we ni ya din ye pa na ma wa den ye barrette se brown paper ya sanso edi starch afa so e ba ne say tare o why cry why utim cry enti mo adwemu nya denden sa obi kan so kahia no na fe so bo ho modin asa obeye dwumaden se ne be ya obetumi aba obra abra o pursue dreams e wo air industry ni mu no na sanso etumi bo obra ye pa kai say social media handles ni nyina na attention tv nti we ba ho modin asa obe like wa share no wa comment e we videos ni nyina eso I don't share my bonta about me samra from Ohema Echa.